Nā, koe nei ngā hararei o te kura, engari ki etahi, he wā tēnei e haere ai rātou ki ngā kura reo. Ko te kura reo e tū ana ki Wairau, he tuatahitanga. Ka mutu hei tā ngā tauira ahakoa te tino ngaronga o te reo Māori i roto i tauarohe i ngā tau nei. Kei reira ngā tohu e ki ana kei te ora haere anō. Anei rā te pūrongo a Hania Douglas. Kei te haere rawa ki te moana. Tangata rau, reo kotahi. Koina te whāinga o te kura reo tuatahi o Wairau. He mea whakahirehira tēnei ki a mātou kia tū mai tēnei kura reo ki roto anō ai te whenua tauri kura o Rangitāne. He mea whakarite te kura reo nei nā te iwi o Rangitāne o Wairau i raro i tā rātou rautaki reo. Me te aha, rere ana te pōhiri ki te katoa. Pakeke mai, tamariki mai, ahakoa te taumata o te reo. Kia tūtaki mai rātau ki te reo, kia Māori noiho te āhua o te reo, te āhua o te rere o te reo i tēnei takiwa. Oira te tūmanako nui o te ngākau, me kore noa e tahuri mai, te iwi kāinga nei, ki tō rātau reo. Ahakoa he kaupapa tau hou, mui ana e te whitu te kautāngata, he tohu o te hiakai ki te reo. Hei tā ngā tauira kei te rongo rātau i te mahana o te kaupapa. I'm a late learner, so it's been really good to learn an environment where it's not overpowering. If you get it wrong first time, we have another chance, and we have a lot of fun at the same time. Kua ngaro etahi o ngā kaumātua i tuku ngā tikanga ki a mātou, nō reira ānei he mea tino pai hei whakapiki te mana o tō tātou reo. Kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, tūwhiti a te hopo. Ko te tūmanako ia, ko te wawata, kia tū mai he kura reo ia te tau, ia te tau. Ko te whāinga nui, kia noho matua te reo Māori ki ngā rero o Rangitāne ki Wairau nei, kaipota te Wairau. E ke ai te kōrero. Hania Douglas, Te Karere.